Unin pagyanon haway-haway ini. Amin haway-haway si kita niyo. Dakula ini pangadjian adlaw ini. Manjarin nyo ni pusaka pa nakasawan nyo. Pusaka no pasok kampong nyo. Di pa kamu makapagkufur, makapagsyirik pa Tuhan. In haway-haway ini, bukun sadya tawag tumangkis ka sampai syaitan katangkisan mo. Bagubusin haway-haway ini, wayrong pagduarwa mo sa wabi ng Indo, Allahu Ta'ala, iban sin Rasul niya. Oy kagawan, di mo na kalayan magbutang sin kakinisan. Bangsa pa man nagbutang ka, naglibot kawatian mo, aso pa yun umipis, okay pa. O sa pagbutang mga atiyan niya un, dagos magpanipis ka si mga habs mo, ay nagkumas, wala ito problema. So ang biyadag guslo mo biyutang ko yung protection, di ako mapuinga, di ako mauno, natunto matimangi na kao. In Allahu Ta'ala, yung program ingkatan kahalan na to. In mapuinga kao, in mawinsana kao, in maaksidin kao, yung program sintuhan. Ada pun imparkara pagbutang mo sinawaway asupaya di ko mapuinga, delikado kao. Unin haway-haway pagano ni. Amunayin ayatul kursi. Haway-haway ini. Na in Quran tumtumun na to. Imahinang na to ini haway-haway. Haway-haway sa lagu-lagu. Tamin sa lagu-lagu. Bukun sadya haway-haway pagin hawabaran mo. Haway-haway may nang mo paalong kasiksa na pinarka jahannam. O inagisin Rasul. Innal Quran sabunato din Quran. Inna sanamul Quran. In Quran aun siya likulli syai'in sanam. Longsin Rasul. Likulli syai'in sanam. Sabunato din tiap-tiap uno-uno aun siya law niya puntukan. Wa inna sanamul Quran al-Baqarah. In puntukan sin Quran ang pinakamatas darajat hamunin suratul Baqarah. Pinakamatas surah in surah Baqarah labi 2 juz. Pinakamahaba surah in suratul Baqarah. In suratul Baqarah amuna ini in pinakapuntukan bang surah. May tasya pinakapuntukan surah sawab yaun kaniya in nakasabot in kalam sifat sin Allah yaun in ayatul kursi. Ang kanda sa pinakapuntukan. Uno pa nagisin Rasul. Innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhulu syaitan. Laung sin Rasul sabunal tu dimbay. Bang piagbasahan si suratul Baqarah di sumudi syaitan. Di sumudi syaitan. Bang piagbasahan si suratul Baqarah ilaw simbay. Biya kita iyan sin Rasul. Bang imbay na ito ipagbasahan surah Baqarah hatawa Quran. Siya syaitan ilaw simbay. Inan pa yung Rasul. La tas'alu buyutakum kubura. Ayaw nyo pag ina nga imbay nyo sa pantun kubul. Unim maksud. Imbay, pagbasahan Quran. In kubul di pagbasahan. Na in kitaruain. Basahan in loob sin kubul, himbay ri. Sa Rasulin na maita. Imbay di pagbasahan Quran. Imbay di pagbasahan Quran. Biya kaw iyan imbay yan sa syaitan. Ang kanda suway kita nudaran magpakatingog Quran. Sulay nyo ba? Magbuhay ka mo surat Quran halong simbay. Inuk sa nilong simbay, nuway lo alam. Mahayang dakuman yung pamikil mo, yung parasahan mo. Mahayang dakuman. Bago mo sing Quran, ang masuldi dispina to sadya. Suratul Baqarah, alif laming tiyagnaan. Bago si Suratul Baqarah, ang kansanay ng pinakamatas puntukan, sawab aun din dun ayat. Ayatul Kursi. Inayatul Kursi, nagdara sa sautaw paida. Imano mo na, a'adam min asma'illah, salagulag-bu ngan sintuan na bangkil halaw sin Quran. Yaon nagkasabot in sifat sin Allah, yaon nagkasabot in ngan sin Allah, yaon din dun katan. Pagumos, wadimmatillah, may nang mo protection pa Tuhan, yung pa syaitan. May nang mo protection pa Allah. Along niya kau kiyumkuman, halong niya kau jagairan kau sallallahu talabang niya niulinan mo. In surah inayatul kursi. Gamit ka niyatul kursi, may nang sawapi kasud mo sulwa. Bang ko magdikir, subhanallah katlan tagto, alhamdulillah katlan tagto, Allahu Akbar katlan tagto, ang pamusyugpatan sinayatul kursi, laong sin Rasul, la yamna'ha lidukhul jannah, wayruun lumang ka ng sumud sa sulwa, illa al-maut, malingkan ka matay rakuman. So, bang buhay pa ko rin pagkamasunsulwa. Pagpatay mo na ito, diritso ko sumunsulwa. Bang mo biasa ito kursi. Ang ka na bang mo kunda ka busy. Ubus magsambayang jikil-jikil na ako roon.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.